Вітні елементи авторського контракту то податки організації, društva або фірми, які ще кладуть до заглав'я. Можу бути написані, а може ще й положити лого або меморандум здруženja. Основні податки to nazva združenja, adresa, porcijne identifikacione číslo odnosno PIP, a možeš položiti i číslo rahunku, e-mail adresu i podobne. Dalje treba položiti číslo авторського контракту. Тіж datum kedy kontrakt potpisani. Podatki naručitelja, jak su to nazva organizaciji, adresa i podatki avtora, jak su to meno i prezvisko, adresa, jedinstvene matične číslo graždanoh i profesija. U peršim členu potrebne navest predmet kontraktu, preco še kontrakt voopšte potpisuje i na ktori projekt še toto angažovanje odnoši. U členu 2 potrebne detaljniejsze tolkovanje predmeta kontraktu. Člen 3 period na ktori še avtor angažuje. U členu 4 treba napisati výnos na doplnjenja, odnosno honorar. Može še položiti bruto výnos, a može i neto výnos. Keď će kladze neto výnos, potrebne že bi še naznačilo sa pripadajućim porezima i doprinosima. Tiž može napisati, napriklad, honorar bude vyplacený na 2 raz, pa pod 1 u juniju mešacu, pod 2 u decembru i navez výnosi. Co jasniejsze navezece, to ljepše. U členu 5 treba navest da jaké osiguranje, že bi še robota okončela i že bi bilo porobene po dohvarki. U členu 6 še navodi číslo rahunku i nazva banki na ktori še sredstva uplaca. Člen 7 fajta osiguranja avtora, odnosno či avtor zapošljena, nezapošljena osoba, od toho i zaviši jaki porciji treba placiti. Keď avtor nezapošljeni, potrebne placiti i zdravstvene osiguranje. Členi 8 i 9 to opšći členi, ktori treba da stoja u každem kontraktu. I na koncu potrebne že bi stali potpisi obidvoch bokoh. Tot priklad kontraktu možete prevžati na sajtu zavodu abo na linku, ktori stoji popod toho videa.